and do not be conformed to this world any longer with superficial values and customs, but be transformed and progressively changed as you mature spiritually by the renewing of your mind, focusing on godly values and ethical attitudes, so that you may prove yourself what the will of God is, that which is good, acceptable and perfect in His plan and purpose for you. En so, daar's altyd daai gesegde wat sê, maar dink jy wat jy dink, nê? En dis een wat toepaslik is vir elkeen van ons. Hoe dink jy na die dinge wat om jou aangaan? Kyk jy dalk bietjie terug en dink, kyk ek nou na 'n wêreldse perspektief na hierdie? Kyk ek met 'n goddelike perspektief? Want ons opdrag is dat ons minds moet renew word. Ons denkpatrone word vernuwe.